kena manis ngaku rasana Aduh. Harah. Kengkeng kada maksudnya aja. Aduh. Om Swastiastu. Sira kada yang lancah niki.
Ulang malih pisan niki ampun nya masaud niki kari geramang-geramang kengkeng kiap niki sami. Hah? Kiap napi tan ibu kiap bu. Saru joh-joh tepuk tiang ibu. Yang kijo keadaan peliat niki. Ulang malih pisan Om Swastiastu. Nggih berarti ane driki kan nya kene pedas mirengang nih Diki kayaknya ampun mermer kuping nih niki saminge. Aduh Dewa Ratu, niko masih ngeranang maderai masih kene bu Dewa Ratu leng jam pitu tiang Riki. Sekan kone jam pitu Riki pangampun Riki pergino jam putus mulai. Mangke jam roras yang pada pesu. Mancana ngundang Lea tenggalan kepekan Lea bu. Aduh. Napi malah yang ayah Diki Dewa Ratu di jagat napi adane bang ki adane bu. Bang Gianyar kentan Dewa Ratu di Jobien ngalih. Gumi seni adane Diki tan kentan. Oh. Diki pun gumi seni gumi Gianyar Dewa Ratu napi tan wenten di Gianyar. Di Jobien ngalih keranjang niki asok bek ngalih pergina akeh. Oh, kentan masih tukang uke, tukang napi akeh. Nekat margi, driki megrigi masih. Pas kaliwat senene. Ngeredak margine delodne bu. Agat nyen kaben tiangnya ampun mekaret dadu. Tonas kaben tiangnya. Tuh Dewa Ratu tan sombong bu yakti. Oh, niki ampun. Oh, tiang nak uling Karangasem bu. Perkenalkan tan kentan yang sira uning Diki wentan duda Diki bu. Wentan duda Diki. Jan. Jak makajang tujuang niki aduh gaya. Gian yakti niki tiang ni duda dados ane turun dados yang meriki nak ngale jodoh bu yakti. Tapi kentan tiang anak sora preratu tiang nak tuge dayu ilo hadan cai. Ye, sorry kan bu, yang nyata nyuang nak jabo, apa itu? Nak kenton yang besar ni awak baru menti apa dawang? Zaman ni asanin nak singaluh yang keboh yang nyorodang nak dayu nawang kengken kaden. Ye, sorry kan abon nyuang tiang nak simpel kan bu, yang penting nak memen tiang kan kenton ibu tiang cuma geng yang ngigel ke Gianyar. Melang-melang yang tepuk sebang anak itu. Dan yang ngalih nak jabo itu kan tenang tiang nggih. Hah? Oh Jawa. Pantas cara dagang jamu sebang nek kene. Aduh yakti bu om makanya tiang meriki uling Karangasem ada tiang gek munti. Cantik unden pragat. Gek munti cantik seperti bidadari mekepluk turun dari Gunung Merapi nama ye sing sombong bu niki pun tiang tendemane namun ngayah kini apalagi tiang pereragan kari single adane bu yakti nggih. Dan sombong apa ulung opis engke ngalih asal do pipis gadang matane nyanana nyan juang bening ajan nek ijel aku ne satuan ya busan bu ajan iko pun jelek dia bu yakti makanya memang dia was-was bu yang uling Karangasem yakti bersemangat yang luar biasa ngayah mereka gumi bang ibu yang lewat uling bypass ini kenapi tuh jalannya ini lurus ini berdelok di samping pasir oh abian basin nih delod lapangan ini madan abian basin delod anen tuh delod dilebihi tuh deh nengkangin ede sombong baru uling Gianyar kada luang bahasa Gianyare megat-megat yehe tuni pecalang takone yang di diap ini diap banjare diap apa purane nan ditu gap ditu glod lenjare dajan lenjare nyanan itu elok anan peh pegat-pegat gitu bersajan bertulisannya Bale Banjar gitu lenjar ajan niko pun makan anak lewat bypass bu bas awas nan kamu demen jak yang nah yang lewat leng bypass bu yakti oh bas semangat yang luar biasa. Oh,
Lelimo tiang kentan bu nyalip terak bu. Oh, kengken kaden play motor tiang nakadriki di bang idang ko ni jam pitu driki. Oh, lelimo tiang nyalip terak di bypass. Terak parkir agatnya bu. Nggih. Niko terak menjalan salip tiang ratu ganteng-ganteng. Apalagi tuh nih ngoyong beden simbari, aduh. Tumben yang nepuk gong nepak simbari nih. Aduh. Cai bo kipak. Ijo panitiane mani nang sorotang apa lampu kemu abade. Aduh, sebab abu-abu metalik kita kulitnya itu ben. Agat ngangon baju putih. Ajan, nika pun tandamanin tiang bu, kene pun penabo dia orang tu ganteng-ganteng, anapi ada truna-truna, nepuk nak bajang cara tiang. Yakti, bencongnya korang bencong. Ngai gen bencong, ne madan bajang sintelandak ukir kulantir noang. Iya di duar mendap nak di beten kenjir. Deha apa hat? Bates ne kenjir. Coba makanya yang kini-kini sudah surya bu. Yakti nika pun tandamanin tiang menepon atruna. Bingung tiangnya yang nepon atruna pi apalagi tiang tadi wong bajang kini nak ibon tiangnya cuma apa yang membahasan geng. Ben mani yang di jalan-jalan ngigal dijo Jawa dijo ngigal melang yang ngabuk kebajangan. Pangsingnya na madan lu. Pang dadinya loh ane luwe kentan. Yan ampun yan dadi nak bajang jegek dan kentan tambina ya ibunga nadang kembang dan kentan pi magilih hitamu lilingan hitabuan ni nyawan naging isap sari mara pasugan tiang pun cuit kita nan gi pemuda ni bu nika pun jelek yang bu makanya tiang bingung bu necen kaden bang necen kaden tan cara tuni di belakang kentan wentan masih pecalang truna irepnya nika bang tiang masih bu bingung necen bang necen tan ko jan api malih kene Dewa Ratu asa pengayah di Gianyar penabuhnya luar biasa tukang gendera Dewa Ratu tukang kendangnya tuh kumis tipis halo sayang nya ada nih hah nak Dewa dong melawan nanti saya nggak nyerot berarti sayang kamu kiapo adik kicir kamu itu sila ada Yakti toglo nawak niki sira nuwe oke niki adik kentan gak nang ngadan bu jak merga toglo ajan sayang bulu iya nih mau bulu peluang nawang iya mendap-mendap deh tukang gender nih kenyam-kenyam ngalih aduh ingin deh jadi pipnya itu biar disesap terus guys dek ini tukang rebabe makaja selam kengken kiap apa dilang penyingakan itu dilang aduh manis nih aduh mau kumis tipis-tipis mau jenggot tipis-tipis yang gus nganten ya yang gus ih apa gini yang gus nganten ya yang apalagi mau jenggot kene Dewa Ratu koren yang ngupuh jenggot nih bilang semang koren yang negak balik daje bang yang kopi yang cempaka bu yakti jenggotnya tuh bang cara pelawatan kan ya antik jeneng nih gini aduh tapi tuh kone bakal satuang tuh bakal rambang sih gitu ada nih jani dewek dini sih gitu Dewa Ratu dah di sisya nih sayang ya ada nih dini driki makin tiang wentan iriki ring jagat setre Gandemayu niki perbatasan niki antara setre Kaliasam aja setre Gandemayu tengah-tengah niki napi adane peratun ti tiange nuwe jero niki nuwe gerie tiang niki nuna saja hajahan Dewa Ratu iya nindek kasih dia nidene Dewa Ratu tan wentan ben nyaman pada ampunang ke jelema wong samar jin setan dedemit sami yang sumuyup kapening ide amonika yang kawisesa nidane kalau kentan tiang nadriki ajat sarang kalih niki aden tiangnya yang dijokaden lakuna niki aden tiangnya nak jegek
jageg nyetetek nyelolet oh yang dijo nak kau ina mo kau ina bu kone oh niki asli tapi palsu kentan nge patuh masih kentan barang nih niki rep nih niki ada gek King Kong nih nge hah ini penabo biasanya bertanya nyoba gek King Kong sih ampun oh kengken asane Gus nyak masa uyah oh gurih betepuk anak kerek ya betepuk melang ningali ngade nih gek King Kong gelurin aduh dah mula kewan niki asa pun ngoren tedon niki adane aden tiang niki gek Kiki kone adane yang dijo gek Kiki lo iges dek nyai ngelor ya namun kene te luong speaker ne dini ajan saja nanti ketonya nanti kekingkong aja no gauk cabungutnya nah bareng orang gauk kita pesu batu dacen nih cen batu dacen mana apa toh sing batu dacen rai apa toh zaman jani apa aksesoris ajan ada loh ya tuh dewa ratu tong mudiang gelur itu selat tembok menyi keto tanya orang ngauk goreng ngauk uncang penabuh akan abanya goreng ngauk uncang men saja nak konyang semua nyantos ini necian kode badan gek King Kong keto yo konyang benar nanya keto saut kau uncang jenengnya gauk cabungut nyina aja nonyi nenek pernah ipanci nyi manreguk ini nak manreguk adanya jumahnya di Ubud be sing gek Kiki ada nepeh ada di margane asal selat rurung badan gek Kiki jumah nih regok kok ada jaman mene benong nyerai hah berame sebetul pedampian nonton tuh ke Dewa Ratu yang indek ngadang wawalan iri kiring bang Dewa Ratu ampunang balik take nangejek bak pasti rame yang berame sebetul pedampian nonton ikin tepuk tangan pemeriah di pura dalam sekan pura dalam niki nih bepergina sing nawang lokasi ubala 5 nyaplok jaja masih kiang matane lo piang nih madan gunung Jimbar nah pura gunung Jimbar nggih didane sareng sami semeton titiang sareng sami perkanten titiang Iriki dan kentan peratun kuangen titiang sareng sami lunas tepuk tangan kone nah pakai itu seberai siaga nyai nah yang keto enggalang pusangane pangketo subalo raga bajang adane sing keto siaga bang nah durus nyai penabuh tarik bersama pusongane sangeka sampai
gitu. Hah? Apa? Kengken ada misi ngaper-ngaper gitu. Melang nak awak per istri ko ni ada. Tu belang bulan batis yang ngena. Apa? Tu bulan batis yang ngena. Sing bulan batis, tinggalnya adik-adik nih. Kengken. Oh mama cang igel ke teman. Mama di bawah. Sayang, emang gitu sayang. Ini mama, itu Iwo. Ngejenang Iwo. Namanya Iwo Sudano. Ngejenang Iwo Sudano. Gus belang tatakinnya namun ada munyi kletak-kletak berarti lato-lato nih ya munyi nah. Nyera yang apa lato-lato? Munyi. Jadang awang-awang ini kayaknya digumin git-git nih ngatur ayah. Nih bajelemo. Ingat sekarang ini lokasi nyingigal. Ica nih. Nih madan Gumi Umanyar. Maksudnya? Bang Umanyar kita na busan dingah yang. Lemah-lengah. Oh Gianyar, ko ni Gianyar. Nedes, Banyar Bang. Oh. Desa git-git. Janang ni desa git-git. Tuh, Dewa Ratu. Desa apa nih sayang? Rai. Nah, Ijan iman ngaliang penonton cara keni. dijawabin ngalih. Di Gianyar kan ada nih kene. Cuma di bang kan pedampiak kene luar biasa penontonnya ada macam-macam. Sekannya trepti. Trepti? Oh, nya belingge. Saja no. Beli kapan jila 5 beli klepon ke Bangkaso. Asik. Tiang depan dari Pregina penontonnya luar biasa, tepuk tangan semeton Ricky sarang sami. Cang bareng nak dini lo. Nawangi. Kengen. Enganyi. Sing pangtan anu di Betaro. Cang bareng nak dini bo. Kaden yang happy wedding betaro dini. Maksudnya happy wedding Boleh nak dekor nasi ne kene. Dekorasi. Nah coba maksudnya misi lampu sorot ke keto berdua. Oh, Dewa Ratu kene yang luwung nen apa dekor apa? Beki hijau panitia, das Baru. bungut cah semprot no. Lihat ki gondrong ibu. Kaget tau. Baik kaget. Jantung. Weh, nyan masuk ang ke kene. Dah dini. Pedalam boke nena bak-bakan itu. Dewa Ratu. Bungut di bek-bekan. Kengkelan ne. Jan Dewa Ratu eken aman kok. Aduh, gedean pelampung nih Dewa Ratu. Pelampung apa Ranyi? Oh, tolong diajang nih pangsing tenggelam mirip nih nanti. Rai. Gitu di perawadan nih ibu-ibu amelinge. Itu beluang dong ada potongan PKK. PKK? Padat kental kesat gitu nawang. Jang. PKK? Oh. Cang masih PKK? PKK apa? Padat. Kental. Kental. Kembung. Kembung awak. Kengkenang kembung isinya sepon kan gitu. Maksudnya bedik ngomong nah. Jasa kan igal malu sekanang igal. Iya barang yang igal irek masalah. Kamu jangan iringnya menyamar. Ya sekeken. Penabuh banyak kaki ibadang nontonan. Saya nggak boleh gitu sama mama lo. Jangan pada di badang. Tukang gong kipli unap. Jam magenap ada nenyi anake. Bunyi macam-macam segera jero cangon yang kacamata selam nenek ni. Jero nyen. Jero koyo. Jero koyo. Bunyi macam-macam. Adi cara ada keto ni adi amon yang lelah, misalnya amon yang kenyal, mau koyo-koyoan gitu. Artis Indonesia donyi. Artis Indonesia. Tawangi. Nyen. Iki Will. Iki Will ada nih. Tuh bagat lungan Iki Will daripada Ikoyo. Donyi macam-macam yang nak atur ngayah do. Janda keswan. Sengno ini jero koyo dan yang dadi bangke ma bes-bes. Kunci tadi. Sopa bes-bes bor-boro. Mulai kita nak dibang. Oh tuh Dewa Ratu luar biasa niki Dewa Ratu. Ayo Rai. Terus. Tayo mane.
Ego lah. Sabdanya tau aja kebiasaan. Ken. Apalagi akeh sono alit-alit kene nyah, apalagi jero koyo melinggih gitu. Ken lah ne. Agat sangar napi sayang? Kayon. Sangar kayon kojeng Saya kayon napi? napi sayang? Igis tukang kemplok ibadah nih. Kecil sayang. Sangar napi ganteng? Tukang sulingnya sangar napi? Sangar napi? Sangar kayo. Hei. Bawa makelo dari jelema. Weh! Marai ini. Jajah anake Johan. Sangar kayon. Agat penabuh sangar kayon baju putih. Ken. Soalnya badang-badang penabuh. Dak membaiki keto badang-badang aja na salam badang Tapi badang ada artinya cingak ini kena manis-manis apalagi tukang jegok nih kuping naman selender tuh. Cang ulang tuni bingung pantas buat penabuh itu asing alih lagu baygon lah dia ngono ditu. Dari macam-macam. Segera jero koyo. Ayo beli. Ayo. Menang beri kami jerongi. Agat ada jero koyo. Peneka Penabuh nih sisa gerubuk jagat serongo. Jangan tidak kayak tangan neng bangin ngisiang gardu ditu. Ngisi yang apa? Gardu PLN ditu yang sing neng ngisiang sing ada listrik kat main awang. Dari macam-macam kaca nih kaca nih. Ken. Nak nyaruang nak lagi galau ragane. Oh galau. Satu seri WA, aku lagi galau. Asik. Mohon maaf. Kan ngigal begal balangong. Jero koyo ampura ben makela nu hidup. Nyi nyang sekat nyen ada ne adi jero koyo angan age. Hah? Ne nak toglo ada ne koyo pelen. Ne antara likune buta ne likune. Pada nyiketo ya saya ngasaran. Lemong semangat. Amak kabahangan. Semiane ae. Kadang barang kayaknya nih nak sesuatu. Maksudnya bebe ni kopor-kopor ni. Nak kadang ni barang bangkal baben pesunyi. Sing barang bangkal loh. Siapa yang punya idenya? Pasti Dewonya ya. Pasti Ayang punya ya. Ayang. Dia macam-macam. Cang bingung cang milih kakaknya apa adik nih? Cang adik nih. Ini bagus nih. Yang ini apa nih no? Nyi ojak awang niki awang kan titian niki sira nuwe oke niki penabuh saminge elingan ka cuma melukat bungkaknya gadang. Maksudnya udah mau bukanya gadang. Sud bajak banci. Ajom ke pernah ipanci ni becak cabutnya nah. Yang melangnya slenderen kan nyilang. Jangan aja gitu, Rai. Nah, dok itu tinggal nih kalian ngigal nyi tinggal. Ijet capeciknya, tabuk cabutnya, Rai. Dewa nih gitu. Iseng. Ngembang jasang.
mik suba ngerti. Misi sih keto ayam. Dia caplok ke mike be. Ah, Johang bina bede. mai. Ken. Ah, jero koyo anu. Nak borang sing jero koyo to len jelamane. Dia jero be misi jelema cak kabuak cak bungutnya. Nak belen kan berarti sing yo jero ni to. Ayo rai. Nah. Ledangang niki nggih. Diwaukan wonten kendang tambahan klotak nika pun munyin ladon-ladon ya nggih. Apalagi pas klejet tangan nika mau klotak niki. Asane telah bulun nyas dini. Ngai cemar bure dogengnya. Suona mriki lunga kadang marah masalah jenengnya. Oh pantas reuni sesuonane punyan. Oh Sesuon apa reuni? bak saja jangan di Karangasem abis dogeng lah barong diki bak aja lah barong. Nak mula keto di Gianyar gumi seni tawangi. Oh dini berarti keadaan Banjar pasti ngelah barong gitu. Oh mani yang kan ngai Banjar di Gianyar kan ngai masih barong. Barong apa? Tapi pang jenengnya cara nyai bu. Jegek barong cara cangkruk. Dewa ratu. Jak siu dini penonton nih. Tah besek ke ngorangi jegek. Nyen. Nak ke buta. Jamak canas nyina. Rai do keto nawangi tepuk tangannya buat penabuh nyenye sangar kayon. Coh nyai dini tengah-tengah nyanyi jek Jangan sing nek cana ali radius jero kuyo ditu. Namo nake alih kemo nake. Ah tapi cana sing nyanyi pado badam cana. Sing kengken. Kalian nyi ngelah badang titik badang nyi liu kalian. Nyana nyi anten aja yo kan nya luong dadane. Engken. Panak nyi belang bungkem bepesu. Nah daripada can tukang jego kene kuping nek misi ubat legu to. Ye sing kengken to lo to potongan Vespa dane lo. Maksudnya? Ye zaman jani Vespa jadi idaman pang nawangi. Ida mana? Boleh na body Vespa to nekat kijo-kijo MMM. Maksudnya? Mental-mentul mailah. Besek kan jelek Vespa to. Apa? Cenik kenal pot nih. Dari macam-macam. Tapi cang nah, yang cang nak ngale nih aneh anu lah. Yang pura beli siapa namanya itu yang pakai yang jego yang kuping nabi subat legun? Ah? Ibalon ko ni ada nih. Ngawang saya jero melon. Yang cang aja jero melon tuh sing cocok. Ah. Oh cok melon. Oke, nih jenang cok ah. Dia malu. Cokor dah uling dijol ada kekene sebang nih. Edokin. Ah? Oh dong anu gumi tan saya ngecok nge agat cang saya ngajak cok tuh. Yang cang anten ngajak cok melon tuh lihat dekat panak cang. Apa? Penyu. Bengidangi memanakan. Bola. Dari macam-macam. Jam kuda cang ore dini ke panitia. Jam kuda. Jam itu coba di lokasi ore tawangi. Terus? Jadi kita parkir nangkangin kita aja tuh di kantong Lampung cang parkir. Di yehen ngerobok tuh. Tuh di kantong Lampung. Iye kantor Lampung bungut ni kene bungut konen kena presiden nene. Udah bungut apa namanya sayang? Apa? Bikal dingin nenek. Saya nggak boleh ikis no. Dengki nya namun dengki nya nana pesunya nan kene nya apa nih? Dari macam-macam penyangro di bank luar biasa. Ajan. Dari macam-macam tepuk tangan buat penyangro di Kireng Puro Gunung Jimar luar biasa. Luar biasa. Dari macam-macam gumi suge gianyar ke penyangro wedang capek resi bangli. Engken. Nyom. Jenang nyinyom aja nih aja. Karpet ne luang karpet mesambung meplaster karpet di tongos papayas itu di wantel leleng. Kengken. Daunnya kuning. Apa? Tebongkang. Kebagat nih bango karpet lengah. Cang marang nakadini ya namun kene luang dekorasi nih misi Lampung kebiah. Dewa ratu beten beduur diduri mepayas mengkuri gede. Kuri gede. Ajan WC sing misi. Nak WC diki di wantilane. Aduh, betang wangi. Masa aja mau payas benoren ngale wantilan. Ditu wenten diki WC ge. WC mau blegeran pun.
Maksudnya terbuka. hijau. Dijo dadinya anyong barang itu. Kena mit. Dikit yang ancang nyanan mulai merikit yang genap mulai moh nyanan barang jangi. Begitu aja ke cang ale WC jak panitiane. Hijau. Dah cang mekakep ditu. Adik. Song sombah hore ngeliwati. Tuh Dewa Ratu tawangi. Ken. Ini HP umah ibu ditu dajane. Saya ibu nih macaki ibu Santo. Ada ibu-ibu jadua menceki yang kalian menang tontonan tuh. Begitu. Kita bawa nyari. Ini WC dua orangnya. Dewa Ratu. Ane ben besi, abese, kayaknya konden mayah PLN. Adik. Bangkel distrik. Ane ben besi tawangi. Ken. Dijo yang ngelah rumah baru yang ngelah balai daje, balai dangin, balai delot. Balik daun. Mare pintu gebyong. Oh jadi WC mah pintu kebion. WC nama pintu gebyong pang tawang. Nyi ganyi. Nyi sing ngerti sing nawangi. Ken. Itu betunya ya jak WC nyinya. Cari daun ha? Kan tepel nyi todonan tuh WC pintu gebyong. Nyi didangin no. Iya Dewa Ratu. Kengken kadang nyi sliding kadang yang digianya diubut mare mau WC sliding. Ken pintu kebion. Aduh mare tulun gebyong gitu. Bah. Ben sada tawangi. Jangan kijam mata jai ben makiba kamu tawangi. Hello tawangi. Pengancing nih luong saja. Ken. Aduh sepatku barakan. Nyi gitu. Cari WC di daun isi lampu tuh. Kengken. Capalek cale cedok masih dicanggu. Kengken. Batu bohong. Orang nyalu dia bebelo orang he. Tapi dia macam-macam nih. Ken. Dewa Ratu hari ini. Gumi bang to gumi tengah tuh Dewa Ratu. Tengah Ken. Ditongol si mapayas aksara ong. Maksudnya? Ongkep. Yang awak-awak di ngomong gitu. Di WC tontonan tuh. Benak. Kena yos bulan. Yosan. Aduh Dewa Ratu aksara ma. Apa? Mangsi. Udah gitu macam hidup dia bunyi lipi kobra tengah di bang. Kengken lah. Baru hidup yang lipi kobra apa su? Kengken lu anu itu. Apa tuh? Semisinya. Tuh ada macam-macam ya. Sejeroan ibu nih macam gitu. Bu, tan ya. Dan nasi maya ye. Kau belum macam kino, ada kang macam itu pembayaran ye nih itu. Dan macam-macam tuh agak pembahannya WC dan macam-macam kini. Aja dan nyi patut main ngatur ngaya nah nikin. Apalagi sesuai dengan napak pertiwi. Saya kata. Nah, benar. Apalagi nih nak di Bali luweh nih nawang. Ya di ragam ada nama agama Bali. Agama Bali. Dewa Ratu nama agama rasa. Yang banyak luang kena he madiang jalanan. Saja. Tole naik uling awal bulan subuh mererot rainane konden kone apa adane tontonan apa adane rainan tontonan tuh penampahan begitu misi galungan. Kone misi pemacekan kone misi kuningan kone misi manis kuningan kerjani misi bien rainan ben ini modalan di pura dini Pura Gunung Jiman. Dan ben mani tilam ini tontonan yang tuh hitung aku udah pipes setelah Kudat lah, Bon. Nah, yang to hitungan sing keto. Sing menjalan yang yadnya. Sing menjalan. Iraga di Bali tu nak mulai hidup iragane untuk meyadnya. Toh, Doni macam-macam orang Banten kene Banten kita cang serati Banten cadanya macam-macam cang dua ngai Banten. Oh, dua ngai Banten. Oh, kayak Banten apa lagi? Iya, Banten itu. Oh, luang berarti tu. Dua lah. Kengken lah dengan ini. Orang karyan kene jero. Adik itu adik. Karyan kene jero. Oh itu saya bisa ni. Yang dah ni nak nganten nak ke puri ni nganten. Kangguan ni nganten di puri rahaja kengken yo. Sedanya macam-macam. Cang ajak cok melon cakang. Tu penabuh ni gantang ni misi ubat legu kuping ni tu. Dah ketang nak tole ni nak yo cengar-cengir kejengat kengit nak saru ni nan barak bieng ni. Ternyata to yening muyang di ni. Apa? Gelas berbuka. Dah dikit ayo tukang keploknya sayang. Ayo beli wadah. Tok. Tok cepatnya. Tok. Tukang keceknya mana? Oh, ayo beli toglo. Toplo ada ni toplo. Toplo apa toglo? Ayo beli ganteng. Ayo beli tegel. Cek gitu. Ayo gongnya. Ijo iki beli laku. Ni pulas sih itu pulas sih.
Sayang dulu. Weh. Sayang ganteng, tukang gong. Pulas tukang gong. Ayo sayang, ganteng. Jirnya sayang. Gede. Nyikar mudiang sebenarnya nih ngalih tukang kendang, tukang cok, Nenggil tukang malu. kecek. Ayo, jirnya panggul aja. Saya ada panggul, main panggul gebuk aja. Gongi maksudnya. Kurang keras sayang. Ayo gede lagi sekali. Ganteng ya. Ayo tuh cek bur. Ayo tuh cek bur. Beli bangun nak beli jam muda beli nih. Nyi betul cek bur gitu. Amun tuk cek bur tuk nepok gitu. Amun menyangka ya mau gending tiang tuk pok gitu. Maksudnya? Rawi. Ken saya maksudnya asal bersyairnya tiang tuk aja pok gen debaba. Sing bisi gitu nyi biasa. Om Swastiastu. Majangring semeton sami tiang ge kiki kesarangin tuge munti rao mariki watani bor didadani sami yening wenten iwang titia kalungkong samarepura Ganjel yang nasi nampura ganjel to menjangin kendang jawanin ini harus misi ganjel gitu pelan-pelan Pak Supir gitu nak nyi jenong nyi ya jangan pula gitu ragu ngatur ngayang segitu kado kirang langkung sekenang jani ngatur ngayang ayo ngatur ngayang yuk iraga maya adanya orang yang ngibur ini dana sarang sami apa kene ngaya di gianyar ada sajan gumi seni kaden nyi uleng gianyar masih jani edengang jani kewisesan nyi kuwisesa kada icang liat bahasa ya awang gina sebang lea ke kene pawenta interaksi segitu benar nena sebetul nonya midap masalah joget di banyi ini nyacang besek-besek nana nyacang domanya beling dan tanggung jawab sengkeken pangado calon arang nak mes-bes bangke dini calon arang mes-bes liku dadi bes-bes begini ayo beli cari pengibek rai nah anggih di dana sarang sami inilah mari kita tampilnya joget bumbung suling kayu nyoget buung beling sing payu apa alih menekan tenan tuh ayo mulai ayo geresan sami saling arsoda jaga bibeng kurang aduh bisi nandan panitia ben
hijau cair lain. Nah, kali hijau cair jani. Nah, nah, adik jadi bojong. Samban ke, nah, hijau. Duh, jam nyak bener gini. Ye kadang lancah gini. Rai, ini mana kau contoh? Contoh aja. Ayo Rai itu penabuh kan? Ayo Dewa ya, kan tadi kesini tadi. Nih Dewa di macam nih. Asik. Tumen kenapa penyu mau kabar? Itu beli lagi satu. Siapa namanya? Ayo, Mas Top. Winata. Ya sayang. Ayo. Nah, anak yang ngibeng kulit ini ngayen kurang seregane. Oke, karena cari lumayan ayat nih. Asik, tarik lagi. Ini joget ada nih. Sing penabuh, sing pengibeng patuh uwuk nih. Tepuk tangan ya buat pengibengnya semuanya. Aduh. Nyak nadi beling, sing gitu nyak nadi lo nyi. Amun nyak nadi beling, dini pilihin nih jen misip gobane. Asalnya cara dewa nih deh. Nih cara penyu mau kabar nih. Lo gak? Aduh, tapi deh gitu, tapi luar biasa nih gitu. Oh, alit-alitnya ya ngerecokin mai. Wok panggungnya Tapi sengkengkean candeman alit-alit gitu tapi pas buang. Nejen. Apanya kaplut kita aja. Jera mangku lukan jebosnya jera mangku. Dadah saya jero tunasang toyo pengentas dados iki. Kok toyo pengentas kada nyicam mati kada ini ya ini. Ajan tapi itu tole ijel aku ini mesaput kuning. Ini mesaput kuning ini saking api sayang. Tuh ngep nasi yani. Sayang, sini dulu. Nggak apa-apa. Maju sayang nggak apa-apa. Ayo. Ayo sayang nggak apa-apa. Suat Pak Kamal.
Nih, bener marah kaplut nih ngobak cara nyawan nih. Nah, jatuh. Mai. Isang rai. Dan malu. Gos. Lu potong buat cara polisi. Dan malu, gos. Dingah na malu, lo. Jadi yo ya nas. Lo. Dingah malu, gos. Mani amon kepura, keto sa kanang kepura. Daw na aji bate se gos. Ken. Kah. Donyi keto cingaknya cukur nih. Ken. Nakal dadi polisi. Polisi tidur. Sayang, ganteng. Dari mana? Di Bang. Di Jan Prajapati ya? Loh, Si Banyar Napi. jengangin. Oh, ijo jeruk di dawa Prajapati, Banyar Kajo Kangin di Jan Pemun nih. Loh, Dan malu. Niyo pula ada warnan kulit ke baju ke kini. Ken. Adi dekil ke kini. Donyi keto. Sayang, ganteng siapa namanya? Oh, adi ngejar ento dah. Hah? Nak ngudiang. Marah senjok kaplut teman. Dia marah. Apa tahu? Enggak bener. Lu kene potongnya cara tersangka nih. Masuk di media sosial. Siap. Penabuh leak ibu. Enggak. Kelas berapa? Siapa namanya? Angkasa. Oh. Adi Angkasa kene badang san. Tuh badan bapu angkasa napak pertiwi be. Sayang, kelas berapa Angkasa? kelas 3. SMA? Tempe. Oh, kok kene wayah gobane? Kayaknya memene ini ngidamang karbit nengesi Maksudnya? Kok kene wayak kriya gobane kene. Sayang Angkasa punya Instagram? Punyanya? Punya? Gak punya? Oh gitu. Apa ngelah? Micet ngelah? Jenong ni micet tolong ni lo. Batas ni makutek luang yun nak makutek masih dos kukun. Kutek apa? Ha? Kutek selam muncul ni kan. Ija ngelah ide penyakman megablut gitu. Nak demen sih ngablut gitu ha? Nya ngajin. Timpal necen coba tuding necen ngajin. Sok kau timpal orang main. Tuh, ini mokoh ini cara badak tuh. Ya, coba kau timpal orang main. Tahu kone tahu. Sing lahadan ladne balik itu capat-capat teh. Upang ibing pemenang nak mana dia main yang mana? Necen maro, mana main ayah sayang? Benar dapat hadiah. Aing kurang bas ponga. Sayang ganteng. Mererot ya dua mererot. Nah, mererot. Nah, siap gerak. Ini melang kancut melang. Weh. Melang kancut siapa namanya? Beli ganteng. Adit. Oh. Sampai mau vaksin loh. Adit, kelas berapa Adit? Kelas 2 SMA? Oh SMP. Kok kayaknya wayah jenong nih? Adit, dapat hadiahnya. Tadi karena udah ngibing keren, dapat hadiah menginap 2 hari 2 malamnya. Dijo. Di Prajapati bangnya. Ya sayang, punya Instagram, punya nanti follow ya @Kiki nanti pakai blokir kamu ya. Tepuk tangannya buat pengibingnya mana mulai mah. Diketo ni aing kudu juara ni matakon namun nak muani nak lo coba nak ke. Keket. Oh ni nak ada penak buah nak coba ni. Ni tukang kempluk Nyak sing. Sorry gancang orang jadi gitu-gitu. Duh. 200. Ane cendot ni. Cang nak boran nak cang senyak nyerot. Adik ni nak bagus dede. Bagus hijau. Bagus hijau. Tu di setra dulu. Setra dulu. Ajan ni ketulo mai jani kini na ilo. Ajan. Suwut mondo magonjakan. Dewa Ratu. Kes ni lemah. Engken ni. Sepang sengkia. Suadar mane jua elengi. Ada butuh benar saja nyantelo.
suut malu kangguang memai kini di magonjakan pekedek. Iya nubonya pekedek pekenyum kanya luong. Jadi kan ingat kan suagina ne ngudiang suagina. Ring setret yang mengayang. Nah benar saja nih tua jangan dini ada nih ngayang sing gitu. Ireng itu yang sinuh. Nah benar saja lo jadi dini ada nih madan di setre kali asem. Apa ada pemucoknya dini di Setre Gandomayu. Dewa Ratu. Ledang itu ngami cayang. Nah te Dewa Ratu sawilehi raga adane apa adane pengayah ne paling subakti sisia ne paling subakti ledangnya nih dia yang micane napo tage. Ida klitang luar nenten wenten nyamin padon. Dewa Ratu yang indek karirihan ida ne Dewa Ratu yang indek kesidian ida ne Dewa Ratu. Sajan benah. Sing adone nyaman pada. Sajan benah mo. Ras mo ini tunyan dengan jelema jin setan dedemit onyang yang semuyuk kapeneng ida. Sajan benah. Pang nawangnya nadan para abdi nih nawang uning Pesengan. nah Tabi pakulur. Nah. Dani empu barang. nah to Ito nak betuah wikan. idanan ane ngemargiang nih madan apa adane pandita Buddha Segitu sajan. Demi macam-macam jadi nye. kene nyalo kengkeng jani pangsingnya nulian iraga dini mekangen makau tangkilin ida jani Kemudian ento bakat panjangan. nah benar saja tuh jadi kengkeng Jangan imbo juo menangkir. jalan-jalan jadi tangkilin ida pangsing ulian iraga reret kawibawan ida